CCTV. Ka MHIS card ni ka smart card kalong kaway ni kilat a jingarap kamtam yaki beduna hakayo kakon haba kidai bantia shigi hospital kiba per kibadan hasor shilo bada kapsor daki paulang ngut kibrio kibrayo jimentoy naga di ka smart card kidon ru kiba haban siu satang kandian bar kidon ru kibamdan kaman siu watang shiting karu kasyong hakijai kijan kijing sha sumar nakaliang jong ka MHIS man la kapor kajukun tu ikipat ba nong shongnong jong kajala baki day banle ya ka MHIS kan kabalong kala jingarap haba kithia sumar haki hospital nakaliang jong ka bati CCTV kala yo pandit yakran bagi katu kat ningut kibrio kiblayo jingmentoy nakani ka smart card batungin singam ya ka e ka baki don banong ha ka bayade bakani ka benta hadin ka jinglong seiso jong katu ka talk show ka bangila yo lat manle hakini ki khndiat por ki baladap Mentangas ni, sesisian biang pan nila yo lat banyak kendu ya iba scam jingmet lau. Banyak keren beri kumdu kipat ba ki respon. Hakabaya day bakadika MHIS card berkila jingerap ki bakipat ba kila banyo ling ba kanika card. Mentangas ni ngidon hang ni halai mkra DHS Health Complex hakaba in yo lat banyak kendu ya kini ki ba pet ya kanika benta ber kumjuru iki beneficiaries ki yo jingmentoy ling ba kanika card. Nga yang kerteng lang skut. Nga ngadiga hunlang jamaskun tengah di nanartiang ngadi parajeng ini nga chutom di hospital nadu nengkong ba isu shitom ba ishuot ba pangsengkai tena to kapor mensuang ale yalam ya isya po siang te ki doktor ki ong namar bala don jingta ha sengkai tengong nin le akumno mo ba habli pha sumar si ki jaka ba kham biang king ban yo sumar Teng tangi le si hospital ke le si kini ki hospital badan chasolong showe hak to por bangala dang iyo por operation ye ini le nga isi bon bahagi dawai ara pat ukria tok to por ngani kat kane tinin ran dawan yo pisana e shun re dam ka jingko slide to wat katar ngidon kam ye kata ka jingko te hak to por Dala thiet kila ong kani tem don kam pisa si pisa mokong ni hang tung la kamen sesio sa khandian mo la don ngai ba ki be la ra itu kriya la thiet dawai ki sikit pisa mga bedeng ong ni la su kemen to gapor te kumban jethu no ter ha do kasi ka bami hakato ko por lengan ong ay kumno nda poy ka bil tanga ngali kili ha po kanta la jan poy ka bil namar bale la lang a kanon hapsiu mar kidon ki boong pi hapsiu siteng tang ong to siteng li sbo la da poy ka bil I sister ya kata isi ong pe ka bil jong pi kong la poy kata ya thu hi ka to ka por te isi ong ni da poy kata ka bil kata ten yo pisane e to kata ru da poy ka we ka si ya thu biang tang ong kata ka bil ni la ku slai la fun si ki ba yang ha se ong ni mo so bahaban ya pan ya rap kersian nang to kepisan namar ni duna kalong yeng to mo te na kata kadaw tila ya phone king ki khon jong in mar gidan ki badang ya rit mo mamiti bepelite kila ya panang to nang ne pat katar ni pelang hi tai pisa ni pelang hi tat bado do dap san phojar te ki ong mar siteng teng ong silak te san phojar telayo to ngalayeng lain hang to kaman siam kasulong suster kong sa sentur mito itasyo ta hadir medela yasil ready ta pisa san phojar te la yang to counter mar siang ekong kabil jam himran kaus dan kamban siu tang sitang ka hang tang asu kumani shock yala de namar bale la ban siu kat kata ka pisa no sakaram ru hab le siu te tang to por ngala su men hachikan de ya ka Sorkar barakala ya rap shibun ya kantam yang ki badu ki batoy ngari koteng scam jingbut lau betrai kum IT manager pok MHIS bat ka PMJAY hadin ba mencim snem ngila de sapriang itu video ke ba chipang ka MHIS bat ka PMJAY shibun ngiyo ki jingkol ki bawan ha office hoi nadu arja khat lai ka don hi shibun hi tama hadin ka tu video tanang pun su ki Gua bantip pang smart card bat cibun kebela ai kubelai ru bahyo jing rap nang ni smart card. Dan mentang ni cibun kerpat biang sisin ba
ban penting ba fi ba hadin Muslim ngi i kejingwan ki briu mdai tang ban register wat kitu bela ada register ban link ki Aadhaar ro kila bon ki bawan te nakaliang ka office ni bonsen hi ni chai wan kerpat na barok ki langba ki PHC CAC langba ki district langba ki rangba snong ro bat langba ki asha ro ban kerpat i ki nong shong snong ban chim ye ni ka kebu kani ka lat ban yo jingirap ma smart card kerpat i gitu bempat don smart card ro sawan mi cepok PHC CAC cepok district office jongi DMHO bat cepok state hang ni civil ni hang ni hapo office jongi ro ni shon ni smart card dengan kirpat ye phi sngau pha sim kan ni kalat ka kebu ye phi ban mentoy mdai tang yang ngi ke office kham tam ye phi ban don ban yo jingiram mentau snem na do mencim snem arhajar atusan Januari hadim play ye ni ka video gen penting ba ye phi ba kinong yo jingiram menta naduk macam stem haduk mentau stem arlak tam habarok pi pej bon ki skim ki dang IPD bai hanrai hagan ni skim MHS ka don roki OPD ki agi OPD ladanga kini kentei ba armet habawan le ANC ye ka turu kilap pini smart card habale ultrasound le MRI ye ka turu kilap pini smart card ma temut cibon kumi khlung ki ba po system ro kilap pini smart card lawan check up kum kita kiba ngi don kamban tip kanang ba lang ba ini ikubor ban pan sngau ye bagi brok khai kinong pek ye ni kubor kin tip ye jing mentoy tang jonga ngadai black tea sim yong ngasong ngasa apok ka hima leng yong apok ka kentot nong thamai rom ngala yo jing rap nak MHS hadai haus nam arhajar arfusau hau benai jun iman hakabil kadai kasin nengkong yang akong bangan poy haka hospital haka jing im jonga bat kadai ru ka sin banengkong banga yo jing rap naka smart card apor banga thi hospital kabil jonga kiong bakal apo hadu san pau hajar te kiong pat hap siu no tangkhat fraspa kan la ya rap no smart card bon sin hi gibriu ki ong haba phone hapo help desk don giba hap lech sabar ya hap lech hap lech outside Sugoti Mumbai Bangalore ki ong ba kan ni smart card MHS kam try kam jate Marsin Cross hi naga bernihat lani cha Assam nim khot chu igani skim MHS ni khot Ayushman temut hang ni po Meghalaya kan ni skim MHS ba ka Ayushman kala ya try lang ma tegedau bon nang iku mencim snem ngala pen syai ba kan ni skim godan arbanta yiki BPL kebidan ration card kiliyo iko central scheme kata Ayushman jika tu bam dan ration card regardless nilai baru spa na baduk la tempat dai bagi nang try sarkar ki regular government employees mud yi kita ngilap ban cover po MHS mud kata mud mas mi nabar Meghalaya piap ong baik ke smart card Ayushman Bharat Perdana Menteri Jan Arogya Yojana ka PMJAY ki khon ma temud hapi por ba phi le chete sa no hospital outside the state piap ong baik habjit yega Ayushman counter hapo hospital ndai show MHS counter ma Ayushman counter tetang kata mo pidon skawai ka jingkar patro haswa pa pin lech chate sa bar jong state sngow bha suwan kli bechwa na wan mi bechwa sa office jongi khnang ba ngirung ila man follow up ka hospital be pilai man malan ko no jing e mu nya pip lupa ka lada phone lupa yaki ba kin suwan ki patient ki ban nang ni na Meghalaya ban sngow bha ban ai jing rap yaki mdai an la poi chate pede jingjar don ki bri bala poi chate ki ong om long ka smart card hawan mi chani nim kwa umta terdang ong sngow bha don bechwa ka smart card hakti link bechwa yo Aadhaar kana bam don jing e yigitu ki bri padap chandor shimi gene galat banang tong ban chna smart card hai phila ban lek mi apo PHC CHC kebajian tam snong yong phi kabaar apo district office district health office DMHO don ki bri jongi ban chna smart card tu kabalai apo district hospital barok khoi hang tur phila ban chna kabasau pade hani state jongi hani apo state office badan apo health complex hang tur phila ban chna card kamra bampor la kerteng jong phi don system kan bampor steng ta ne sikenta layo kan bon ki bejing keli bre ong ba la ngayo gani kat hadin kan usni kan try kam ni hadon kan ubanai ban penti BIP hapo chiminin arminit oka smart card kala try kam ma mdai tang kita ki jaka wad hapo private hospital ro dan emergency kata dai just mu kata dai tang dai emergency ngila mansna card hang ta ha private hospital ro tegedau ngi kerpat ba mdai ban up hadu ban don kam sesna smart card sna lupa
Ki dokumen dan kam nangkong dai le de pidon ration card jong central kamtam singo bahapan ibe ration card. Kabaar Epic voter ID, kabalai Aadhaar. Kini dai mandatory document da banta jong kita ki bansna smart card. Don kajing kali pada ong ba ikun jonga padon Epic lek kumno ka birth certificate dan kam. La don pada kiba padon birth certificate yo kiba lahir mencuang padon birth certificate gitu mengapan na no gi kot snong ne kot BDO office betak. Ya gitu kiba bon gitu kiba dan ration card. La dari APL MHS kim dan ration card. Baling ang ration card bon nangi kiba kumba arpu lak mut kibri wala haba po ka NFSA kita ada haba central ration card yi kibam don pada hilapan pen Epic but Aadhaar number.